E whai ana te wānanga o Raukawa kia tū i a rātou te whare manaaki tai ao tuarua o tēnei whenua. Kei te whakahō rātou i o rātou a whare mātauranga i o taki, kei te whai whakaaro nui ki te tai ao i roto i tēnei whakahoutanga. Ko te whare o ngai tūhoi, ara ko te whare o te uru tau matua, te whare manaaki tai ao tuatahi o tēnei whenua. He mea whakatū tērā whare i te tau 2014. Nō reira, ko tō Raukawa te tuarua, aneira a Regan Paranihi. He hanganga hou he whakawhanake i tēnei whare wānanga ki Otaki, hei painga mo te tai ao. We're monitoring closely our carbon emissions, right? We're aiming to not just be carbon neutral, but actually carbon positive. We're on the other side, we're actually giving back to the tai ao in the end. Me te mōhio hoki o te whare wānanga nei, kua tō te rā ki ēnei āhuru tawhito. O mātou whare tawhito, he whare ka whakararu i te tai ao. Ko te kura whare, te whare o te uru taumatua ki tūhoi, te hanganga tuatahi i raro i te maru o tēnei wero ki Aotearoa. Koira hoki te whare i whakaoho-oho i tēnei whare wānanga o Raukawa kia para i tēnei ara. When we started this, there were only 23 in the world that met that standard, and one Te Kura Whare was one. I think the first one in Aotearoa, the only one in Aotearoa. Me whai hoki i te tapu ai waro kia tutuki i tēnei wero. We look at embodied carbon and operational carbon. Right? So embodied carbon is everything that's used in the manufacture of the product, from the time of mineral extraction to the time it's recycled or put back into Papatūānuku. And then operational carbon, so we look at how much energy or what we use to operate for 12 months afterwards, and all of that's measured. And if we do that, then we meet that certification of living building challenge. E tōna o singa kakawe tonu e te wānanga i ngā akoranga tia ki tai ao, maroto i te tohu kai tia ki ta ngā pū tai ao. Anei te tehi tauira hei whakātu atu ki ngā tauira e tino whakapono ana te wānanga ora ki tāna e ki ai e whakātu atu ana mātou i a wātou whakapono ki ngā tauira. In this phase of the project, we're only building 4 new buildings. Me te aha ko tā Rawiri Richmond e whai tonu ana tēnei hanganga hau i te tirohanga tūmata whānui i whakakitea i ngā tau waru te kau. I ai ki te mahere o Uncle Whatarangi, hei o te whakatūparanga 2 mano, engari he whakatūparanga 3 mano i nainei. Me waiho tātou te whenua hei kāinga pai mo rātou. Koe nei noa te mata tuatahi, e mana ko nui ana rātou ka whai o tinga hei te tau e tū mai. Regan Paranihi, Te Karere.